Šta kad pogrešiš na engleskom jeziku? Ništa. Jedino ako greška nije takva da neko ne može da vas razume. Ovo se dešava ne samo početnicima, kao što obično ljudi misle, joj, ja ne znam dobro engleski, kad pogrešim, to je to. Neću više moći ništa kažem. Dešava se na više nivoima, na B1, B2, C1. I veoma često ljudima koji su jako iskusni u engleskom jeziku može da se desi kad govore sa native speakerima, pogotovo ako pre nisu imali priliku. Šta onda? Ništa. Nastavite dalje. Ako ste pogrešili vreme, pa je bitno kažete da nešto se desilo u prošlosti i će se desiti u budućnosti, you can say, pardon, I wanted actually to say, what I meant was. Znači, samo pojasnite o čemu se radi. Also, if you missed a word, pardon, it was my mistake, actually, I was talking about. I nastavite najopuštenije dalje da govorite. Sada je tu Business English AI mentor koji će vas može pripremiti za svaki sastanak, svaku prezentaciju i što više vežbate, u vreme kada vam odgovara, biste spremni i manje verovatnoće da dođete do ovakve greške.